sanibonani ekuseni nilalela music Gavins FM channel 33 noBompele umkenenezo womphefumulo umhla ka-10 January 2026 unyaka omusha wesikhathi esisha unyaka wokubusa komuntu ngokupheleleyo unyaka wokubusa ekulungeni kodwa njani ekuseni ninjani eAmerica ninjani eAsia ninjani eEurope ninjani kodwa eAfrica. Oh my God, siyabonga nje for connecting, siyabonga ukuthi seningenile enqoleni. Kusuku oluhle la ngikhona liyana kunemvula impela nje uNkulunkulu uyasitshela ukuthi hayi yiyo abantu abatshale abantu abazale sikhuluma lana ngokuba sendaweni elungileyo, indawo la umuntu exhumana khona nomnikazi wempilo yakhe, indawo enamandla, indawo yokwenza izinto ezi-impossible, indaba yempilo, impilo iphethwe nguye wayidala, so kumele siconnecte kuyo. Doesn't matter ukuthi ama-kingdoms akuvukela kangakanani, but le mbuso ohamba nawo wena it's unshakable, awunyakaziseki ngoba wakhelwe edwalweni. You're listening to Music Gavins FM channel 33 noBompele umkenenezo womphefumulo. Umsakazo omusha uhlala umusha njalo ngoba siletha izinto ezintsha ezi-fresh. I hope you're good emakhaya. It's a Saturday today. Sibheke emcimbini, abanye Nkosi yami bayangcwaba, balahlekelwe ihlobo zabo, kodwa sithi duduzekela. Oh my God, my Zulu. Sithi uNkulunkulu abe comfort kunina, anicomforte, aniduduze, aniphe isibindi, niqine ukuthi as long as usekhona wena okusho ukuthi uNkulunkulu kusekuhle, kuningi ukuhle uNkulunkulu asakubekele khona. So siyabonga kakhulu. We're going to have a short conversation today. But nje sikhulumile. Thank you ukuthi niconnectile na izolo kwi-afternoon drive ade sino noMbumbele kwi-conversation yesterday. It was powerful. Sikhuluma ngezinto ezenzakalayo umuntu masezalile. So beqhamuka yena ngengxenye yowesifazane ukuthi masezala umntwana yini iziphi izinto abhekana nazo, yini futhi emenza ukuthi aqhubeke abe strong, ngoba phela uma esezala umntwana usuke sefuna i-attention yakhe yonke ne-energy. Uthothi ebusuku uyakhala, kufanele amshintshe mase esenile, konke lokho okuyisign yezinto ezenzakalayo uma uzale icebo likaNkulunkulu. Kuba nezinto ezivukayo, kufanele ube responsible, ukwazi uku-understand ukuthi zonke lezi zinto zenzeka ngenxa yezwi, and kufanele ukwamukele izinto ezakha lento osizalile. And khona into eshiwo noMbuyizo lethi into ebanza ukuthi baqhubeke nangakusasa bayinakekela umntwana, uthi ile joy ukuthi hey, they are growing a human being, like so okuyijoy ekusejuleni, yabo, iyona yenza ukuthi baqhubeke ukuthi hayibo nangu umuntu wangampela ephume within her, and ukubona lokho nje ikona kumenza ukuthi abe nesibindi aqhubeke. Okusho ukuthi nathi no matter izimo zinjani, no matter
ngabe i-pressure yempilo ikanjani, kufanele sime sikholwe ukuthi lokho esikwenzayo uNkulunkulu une-purpose yakho, and njengoba sikuzalile kuzosakha thina futhi kuzoba idlelo lethu esophila ngalo nabantwana bethu. Yeah, so ilokho nje from my point of view ukuthi siyabona uJesu kuhlukunyezwa abantwana ngenxa yakhe, sibona befuna ukumbulala at an early stage, 2 years befuna ukumbulala uKing Herod ngoba esebona ukuthi ubukhosi sebuyaphazamiseka, sekuzalwe enye inkosi eRussias. So namanje ngithi ke uNkulunkulu anigcine, aniprotecte, anivikele. God bless you. I know ukuthi uzohlale nanjalo ngoba uyazi yena ngeimpilo zethu, uyazi futhi ngeindlela zethu ukuthi sizohamba sigcinephi. So ngithi nje asiqine sibe munye nezingqondo zethu ngomoya wethu nangenhliziyo zethu, so that icebo likaNkulunkulu lizogcwala. Ya uNkulunkulu anibusise ekseni, sanibona ntambama, sithi secret place where justice reigns.